Bakunzi ba Mbogunes TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi n'umugoroba mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Kenya ndetse bari mu gihugu cya Tanzania. Mwese ndabifuriza ikaze, ndetse abari mu gihugu cya Zambia, Afurika y'Epfo, Malawi, Mozambique, mwese mwumve mwikaze. Ndasuhuza kandi namwe mwese mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, abari Canada, mwese turabasuje. Abari mu gihugu cy'Ubuhinde rwose ndabaramukije cyane, ndabibona mudukurikiye. N'abari mu gihugu cya Indonesia, Colombia, mwese ndabibona mudukurikiye cyane. Iki mukurikirana rero ni Mbogunes TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, ni iby'igiciro rwose, ndabakunda cyane, mukomerezaho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tubagezeho ikiganiro kivuga ku bagabo babiri Bibiliya ivuga cyane rwose, aribo Eliya na Enoke, abantu bagiye mu ijuru badapfuye. Ni abantu rwose batigeze bumva ku musogongero w'urupfu, bitewe n'uko Imana yashatse kugaragaza ko ari ukuntu abantu bazabaho nyuma y'urupfu. Nk'uko bisanzwe rero nimuze mwese uyu munsi tuganire. Tugiye kuganira tuvuga ku bintu bikomeye cyane, abantu babiri Bibiliya ivuga ko bagiye mu ijuru batigeze bapfa. Ese byashoboka gute? Kuki ari bo bonyine? Turavuga kuri Eliya na Enoke. Urumva ko nawe ari ibintu ugomba kwibaza cyane. Urumva ni abantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye rwose, Eliya na Enoke. Nk'uko byanditswe mu Itangiriro ibice 5:24, haravuga ko Eliya yagendanye n'Imana maze ntiyakomeza kuboneka kuko Imana yamujyanye. Enoke yari umuhungu wa Yaredi kandi yari na sekuruza wa Nuhu. Yabayeho rero mu gihe cy'abantu bari batangiye gukora ibibi byinshi, ariko we yagendanye n'Imana. Yabayeho imyaka igeze muri 365. Ni ukuvuga ko umunsi ku mwaka nk'aho yasoje umwaka wuzuye imbere y'Imana. Ni ukuvuga ko we umwaka imbere y'Imana, abona ko yamaze imyaka igeze muri 365, ariko Imana yo mu myaka yiwe 365, Imana yo yayibaraga, umwaka wabaraga nk'umunsi umwe, kuko umwaka murabizi kugira iminsi 365 cyangwa n'itandatu. Murumva rero ko iby'Imana ni ibintu bikomeye cyane, birenze twebwe ubwenge bwacu. Nimba Eliya yarashoboye kumara nk'imyaka igeze muri 365, Imana ikaba ibasha kuyivunjamo umunsi umwe, umwaka ikawuvunjamo umunsi umwe. Ni ibintu bikomeye cyane. Imana rero yaramwishimiye cyane ku buryo itamuretse gusaza no gupfa, ahubwo yamujyanye mu ijuru. Ubutumwa rero burimo nuko iyo umuntu agendanye n'Imana mu kuri, Imana imujyana mu buzima budashira. Eliya rero uwo Imana yatwaye mu muyaga, nk'uko byanditswe mu Bami ba Kabiri ibice 2:11, haravuga ngo Eliya azamurwa mu ijuru mu muyaga aragenda, mu igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro. Eliya yari umuhanuzi w'Imana yakoreraga muri Isirayeli, ahanganye n'abahanuzi ba Bayali. Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi. Yahanitse imvura imyaka 3. Murabizi ko ari aho yasenze
Imana ayisaba Imana guhagarika imvura bitewe n'uko ibyaha byari byuzuye aho ngaho muri icyo gihugu. Umwami akamurakarira cyane akajya kwihisha. Hari aho rero yavuganye n'Imana ku musozi Horebu, hari n'aho yatsinze abahanuzi ba Bayali ku musozi Karumeli, hari n'aho yakuye ubuzima ku mupfakazi, aho yakuye ubuzima ku mupfakazi w'i Sarafeti. Murabyibuka cyane abasomye inkuru zo mu Bami ba kabiri, aho yagiye akora ibitangaza bikomeye cyane. Ku munsi Imana yamujyanye, Eliya yagiye adapfuye, agendera mu igare ry'umuriro rimutwara mu muyaga. Ubutumwa rero burimo ni uko Imana ifite ububasha bwo kuzamura abo yishimira kandi ihora ibafite ku mutima. Impamvu rero batanyuze mu rupfu, Imana yifuje kugaragaza ko urupfu atari iherezo ku bakiranutsi. Enoke na Eliya ni ikimenyetso cy'abazahindurwa ku munsi Yesu azagaruka gutwara itorero. Nk'uko tubisoma mu Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 17, haravuga ngo abasigaye bazahindurwa, bazajyana na Kristo mu bicu. Cya gatatu rero, berekana icyizere cy'ubuzima bw'iteka Imana ishobora kurokora umuntu wese uyizera by'ukuri. Rero dusoza iki kiganiro twababwira ko Eliya na Enoke badusigira isomo rikomeye. Kuba mu isi ntibisobanura kuba ab'isi. Iyo ugendanye n'Imana, urupfu ntirugufiteho ububasha. Nawe ushobora kuba mu nzira yo kugendana n'Imana ukazabona ubugingo buhoraho. Murumva ko Eliya na Enoke badusigira isomo rikomeye cyane by'uko nyuma y'ibi byose hari ahandi Imana yaduteguriye tugomba kuzaba. Ari byo nkwifuriza wowe nanjye kugira ngo tuzabashe kugerayo, tubane mu bwami bwiza bw'Imana yaduteguriye. Nta kindi rero bigusaba usibye kwirinda icyaha, kuko icyaha ari cyo kigenda kikadutandukanya n'Imana. Rero ukora ibyiza wese Imana izamugirira ibambe kugira ngo imugeze mu gihugu yadusezeranyije. Rero ni aka kanya ko kugira ngo nimba utari uri kugendera mu nzira zikwiye kugira ngo wikosore, ugendere mu nzira Imana igushakaho. Kandi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo turwanye Satani ntazaduhunga, nta kindi. Iyo urwanyije Satani, Satani araguhunga. Rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bagafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Iyi rero mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV, nge mwabanye mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Bye bye.